Mundina experience of say welcome again tuni hin SSC notification tha po ren na chu tarik som ni le thuma chu po na hitan jong le chi a hin na website SSC website chu le www.ssc.nic.in hin na chu ne so ke ni ying chan so hi vet pe ha tarik som ni le thuma chu notification po ta na exam a dinga chi hi om pe ni chi chu hi ne click le bana pe ha page khat ung po den tin chu a PDF file notification PDF ung po de in e chi chu chi pe ni yo chi pe ni ale chi po tan CGL inga pe no 2021 po din tarik som ni le thum apana chu online form se pat thei tai o chi tarik som ni le thum January chan se thei di na tarik som ni le thum pung som le khat ma khai jan chan se thei di na ya o chi chu a hin le exam hi April le de ti we na April kumkit 2022 kumkit April le de o chu hi hitin ale CGL pen hi le group B to group C na main chu group B to group C post hi o chi in different ministries departments na government an no ya na chi chu hi ai le post ho vacancy ho chu cho se hi na ai bang izat idam vacancy zat mam jwang se thei lo lai hin tu chana pot lo lai hin na iso ola notification on pon sa ki deu hin SSC in chu hin le akum hi HN ki vet long na lang pia kum som thum ai le kum som ni le sagi hin na ai wanga chu kum hi relaxation omin na relaxation hi yo dinga chu kum nga relaxation hi chu hin ale aki kheli ma kum masa ne pe no mu le chun aki atha ma chong ima cha om hian na thil tha chu imam sampon angai nge chu hin na e chi ivel hin exam pattern yong aki bangin exam pattern yong ki bangin tengle pi ha tier 1 ending tier 2 ending tier 3 ending ban tengle document verification ong hi oh chu hin tin ale cut off date in ve 2004 ti na chi group C post a de oh to group C group B a B chung group B de ale chu hin tin to not later than ti ha na kum chu na pian kum chu tarik ni 2004 le na pe thei lo ti na ding ho ai chu ji kuma ji de na pe ho hi kum som kum get ling nai lo ti na hi o as per ji am notification nu mai ya chu kind of de chen ki bin lang a chapang de ho dinga chu kum som kum get ling lo la ha dinga chu pe thei lo lai ti na hi chu in tin le se ma banga chu SD to SE ho chu mo kum nga hin na kum nga a chu 30 hin na kum som thum hin chu a chu kum nga ne le kum som thum nga chan pe thei di na hi o chi grade B a hi o grade B a to grade C a chu som ni le sagi a hin +5 le som thum le ni ti na hi o
kum som thum le ni chan hon api thei tina hi ale chi exam hi ex serviceman hon api thei tina hi ex serviceman ti chu army ho na army thei poi Assam rifle ka thei poi so jong hun ama hon api thei tina hi mon after voluntary retirement na army ho chu kumja jo le voluntary retirement thei ham chu khe po na ei wanga ke ma gin cha dung zu ya hi kumnga zo le wang chu voluntary retirement thei me thei dan ka kin cha na ei pi chu to le kumnga ham kumsagi ham khat me thei na ki ha them lo le chu hin chi ex serviceman ho sarkar ex serviceman army military a jaw na chuan jong api thei tina hi ale amo ACT calculate dam tele ama hon army a chu kumizan an to ban ajan nan chu kum sagi an to le kum sagi to le kum thum ki dak di tina hi 3 years of induction only ale kum sagi to va le kum thum ki dak thei na ale kum li bo mi ale ta chu amjan chu kum ta chu kum som ni le ko ta plus 4 di ma kum chu kum som thum le thum mi di chi dung ja chu eligible hi di chu hin ti ten le disable ho jong na defense personnel ho jong api thei wi chu hin tin dang chu poimo sam pon aldero ban hi metric certificate pen chu ki count de chu ne he vil lam as per metric pen chu moin dero ban dia sim de ya chu hin tin yo hodinga poimo ho chu ga he thei ho na chu hin tin adang apoimo sampon le qualification hi vele hin qualification hi BA ngai di na graduation hom pe na BA te ngai di chi double A wa pe ni double A wa BA ding desirable ho chi desirable mi choi compulsory po na double A ho hi amu jang akhi khat jin na jong de cho mo ho cho wang pha ti di me hin tin na ano to jong alo jong tamin ano to chu ne wa khat wang chu ha di hin jong de alo tamin wa post ge de post chu ai bachelor degree me jong kho no pi the hin aba na hi junior statistical officer hin na mo jong hi bachelor degree in any subject tin na chu hin tin at least 60% na 12 level a chu math sai mark som 60% mu ngai hi tin ai lo le BA degree in any subject with statistics na as one of the subjects at in chu hin tin abana statistical investigator chi atha hin na new grade 2 pen tha hin chong hi bachelor degree in any subject with statistics ati ho chong le chong hi tha hi new post chong hi new post assistant national company law appellate tribunal ti na chwa chong hi BA degree me ngai ho desirable ho chu chomi tan tin na
wanga chu main chu chuwa jong BA me then all other posts all other posts are to BA degree from any recognized recognized university equivalent le chuwa dinga hi exam pin ai BA final exam pi hon na pi the hin na result awaiting hon na result na wait lai na pi the to we ho pon na result na chu CGL chu exam na impia g at least la sigi lagiat be 7-8 months sung lut nai de na exam ma chu le sika chu result hong pol ma de result awaiting hon na pi the na chu ho pon na kumlin pole na pi the ho le chu hi vele hen open and distance learning na igno ho bol ho jong na cho jong hi recognize na ho pon BA na bol igno BA English and Pol Science and ke po social na bol jong le cho chu government recognize ya chu igno ho bel chu na bol na pi ma ho sam pon cho exam BA chai ho jong a pi the tina hi ale online submission in chuan ru dio website chi in na register ding wanting le online application mintin chu option mintin na chu CGL page na click di bana piha window min important tin chinung ju asana fill up ding hin na namin ho na fill up teng le as per na certificate na fill up ding hin na correct bona chu capital letters ding na capital letters na fill up ding hi chu ka sa no mintin ai le tu hin apoi mo pen ta khan ga ve witin na mi tam tain ana ignore ji na chu le imadang an boy na passport photo hi color hi na black and white loading color hi ding chu size 20 KB to 50 KB active na le not more than 3 months old from the date of publication of notice tarik somni le thum December le chi masanga sathum lui lo di na cho photo chu na photo a chu na passport photo a chu ne khat ne edit sa diu photo passport na kap te le na limum ding na lim phati za do ding mit be home loading na bil ho phati za do ding bia dark background bi mam loading chwa hi afford date di tina hi date chu sathum tarik somni le thum sang kalwala lui lo di tina hi date hi poimo very important na date chu mention hi lo le click di mi tampi application click na reason chi ho yi jin chunia khat he pia ha na hon na application apply na bol tem le na khat na ki check sin ngai diu na ki check ngai diu chu hintin chi khat photo pe na hi SSC notification khat na pi ki din na chu chi pen hi hin chi pen hi important notice chi pen hi na instruction for photograph chi dimension ho ge gen pin na 3.5 cm into 4.5 cm tin na chi yong na ki vet theu hin na chu hin tin
acceptable photograph chi joy hin na an bia anai bi se ong thei loading luku to ki ka bo jong thei loading a blur ho jong thei loading na ting le sunglass ho ya to ki thei loading aneu bi se ong thei loading na ting le bia mai chu jang kya ve di ki kap sa di na asi lang ve lang je lang ngada kap lo di tinai ho ting le spectacles zong ki phal lo ki reject di tinai ho chuan heo gin lang mi be hon nan ki che thing ngai diu na mi be zaw lo an lim zong kap sa di tinai ho chuin di application fee pon ko ri khat isti wading an pon na ho pon na andang se ding an zakhat ne ho the center of examination hi akibang bangin na ngoli sa chu hi ho manipura chu munthum min chorsangpur to infal to krolin na chu hintin dang tele ne khat nana ki check ngai diu hin na center of exam hin na pe te ule nanung khiat ki thei lo diu tina hin na ya chu na pe te le hin ai we devin an pe vel na ki chu sei no min na tu hin scheme of examination chu kumma sa na pe ho chun kho sa lo di he na amao chan ange ngi pe je wa chu ari chu aki khial na tu kuma jong lo hi tier 1 chu computer based setting tier 2 computer based setting MCQ hi ni ni na tier 3 le khona ji thodi na pen a ji thodi tier 4 pen chu le typing hi na ele computer e CPT pen hi ele chu hintin scheme of examination hi ningkuma kuma salanga ho to ki khelo in aki khelum pon e tarwana hi total marks 200 hiding question hi 100 question hindi na question hi ipya part lium ding GK maths English to reasoning na intelligence pen reasoning choli ai abona hi equal questions 25 questions equal marks 50 marks che hongding total chu 100 question hiding a marks chu 200 marks idi na kichu hintin e question khana chu mark ni tinai on time allotted chu pum khan idi angi ngai ya chule bana chu tier 2 a in v11 tier 2 a in maths to English hung khitin chang a khel de pon ma hi zani hiding maths a question za khat ide hin English a jong zani hiding ma question zani dina time zong 2 hours che on ale paper 3 statistics yong khel le pon na 100 200 paper 4 general studies paper 4 hi double AO exam pe de ho a hin na statistics yong hi JSO le e kha pen na statistical investigator 2 grade 2 pen so pe ho ading he no so exam to no mo ading chu hin tin e taiwan hi pung khat hin tier 2 hi pungli hi on total 2 plus 2 hours plus 2 hours ni pungli so have lang ale negative marking hi min na angai no min 1/4 hi on of total marks sorry 1/4 of total Halloween 1/4 of mark allotted for each question na each question mark
chu hintin total question khana chu 2 marks le 1/4 of 2 chu za ta dem 0.5 hi na ma banga 1/4 of 1 mark chu 0.25 hi ho chu heaven lang negative marking omin tene tire free ho ki khel de pon descriptive hi na english ilo hindi basic essay writing letter education jo chu in the maximum 100 in 1 hour kit de pen and paper tene tire 4 pen hi computer proficiency test CPT ti pen ko in na data entry test DEST data entry to typing test text assistant हुआ दी है ना अब वही at least 30 words per minute 30 to 35 words per minute ना type ngay ana ganda so tengla bosun pass है दी accuracy yung ngay jin na accuracy जाता more than 90% accuracy ngay bam khad hin na exam data entry hi ki kan to khain chuwa hin 2000 words paragraph na sheet khada pe diu lekha pe khada pe diu chuwa chu 2000 words ta bong di o chu minute som lenga na time do di tina yo ngang chalan type ding minute som lenga ka chun time di tina hi chu hi CPT hi imadang som sampon presentation na bol di hai na presentation in MS PowerPoint di ho na biha i slide presentation ho jo in na and MS Excel di ho hung and audio ho chu hin aha sampon qualifying me data entry CPT ipya na qualify zong le adang post umin na CPT mainly for central secretariat adinga ASO na ASO group B ho adi ho langpia CPT ngai data entry TA text assistant ho adinga na langpia hi chu hintin ale syllabus yung khel de pon na tu chuan give it bilang syllabus reasoning at chu hintin general awareness chi in quantitative aptitude yung ngai ding hen na abo na ong so ke de english at chu hintin ale statistics on paper statistics GSO adinga penomon syllabus na give it hin na choi tingle finance and economics double A open down mon chi na give it hin na part A part B khinin ma DST depends 8,000 per hour ti ho 8,000 depressions per hour 60 divide le hai sa amde 400 speed he gang le na 133 la vel idio 133 ipya the and entry or depressions per minute tina hai typing speed so ji ko sema banga chu 2000 key depressions for duration of 15 minutes thi na
chu hintin skill test hi ale chu ban chu heaven lang ban CPT adding chu slides same among word processing spreadsheet generation of slides na chu hintin along PSC as Central Secretary Minister of External Affairs Armed Forces Headquarters to na corporate affairs Minister of Mines Inspector so adding hi na tam zo so heaven lang CPT le data entry ani nai minutes somna nga che AD ha time limit minute 15 minutes ke chu banteng le kinon changa ki bol dio typing na zo zo le CPT direct na lo pe dio break lo yo chu heaven lang spreadsheet presentation PowerPoint presentation to so min na chu hintin ile ban apoi mo cha ho chu evin to hin exam teng le na photo ID card na photo ID card pan card ile Aadhaar card na photo na pen chu na ki po ding so na heaven lang na signature ile na photograph so blur lo helding ki chi chama hem ding tinai so hintin le option pen no hi an ki vet win lang ho chi pen chuna de yo an dei pen nu ja na ki order so na option na pe di we ale chu hintin hichi important instruction yan sim bin lang na hichi last date 23 January ka ti hin hichi masang a chu na thi chana chu hichi ni ai na bol le server down ding elo le pi down the sei the lo na apply nom ho chanin ai the le chini masanga chu chini pya chini kho chana nga lo dio he na tu ni lo jinga na ki apply the go chu sei no min tin chale pya ka certificate home ji ho ku cho hu latest pen na nei an khat I document verification chan ge ho dinga chu sei no min tin na Tier 4 chan ge ho dinga chu certificate ho cha bona latest ngai ho na chu SD certificate nei lesson chu at least latest pen hi di kum khat kalwal lui lo di na yo tilo le reject ji ben na shu hintin Cheng le ji abona post ho hi all India service liability ho so India ya hoi lai any state hoi lai na pe the he na so ke min lang
ale chu hin tin na e lang pia ga he thei ho chu ale one time registration hin ve hitin mobile number ai OTP ung di ong nei register ting le email ID ung nei ngai ding is email ai cho ya poi mo jin na mobile chu na nga hiding hain echuwa chu OTP ung in tin na chu further communication na chu jo se chu thu ai ung idin na chu ya nangin hoi ta naman sa lo di mobile ho email ho chu amang lo di khat na koi di ha chu hin tin na board roll number real person ki ho na cho chen ki koi ngai di na basic detail this na contact details declaration ti ho na fill up din ai cho hi na ki vet the hin na fa pa min ho nu min ho as per matriculation na certificate dung ju ya chu chidung ja na fill up di ti na he date of birth jong chi hi annexer 3A9 hil chen no min na cho hi beita nei khat theu hin na aban hilbe di cho wang chu hilbe di pon het bain cho chu hin tin le ikhate pya tamzo hin physical examination ho thi hovel nom jin na join thanom ni ko king chan na central exercise examiner preventive officer hovel inspector na sub inspector CBI hovel tingle CBN hovel omen na cho de physical test omen na PET ti na physical efficiency test ti bin tin chiba a height na height is at dam ti hovel chest is at dam cho chon ki ben lang height chu given due in 157.5 flexible by 5 cm tin na ST ho Assamese ho Gorkhas ho chu nei le 152.5 cm hi on I wa chu cut off so height na chu chest 81 na 81 cm tin na chong hi -5 le chun jat na mo de 76 na mo de ti chest ID physical test walking he 1600 meters in 15 minutes atin na cycling home kitin 8 km in 30 minutes tin chu hintin numai ha chu 152 he on height chu it's flexible by 2.5 cm na height to weight as ticket in chuwa he na cho chu ki vet bil lang 48 kg walking to cycling on the chu hintin tele ji CBI chom kitin na a hai jong tam jo kitin na driver lo 5 cm maximum 160 cm di chu hintin chesong hintin rozon ki vet vin lang chu hintin ile CGL apenom chen anpe vin lan apply vin lang
chu kan he sa no min tin ka ki pa e